My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putangiran sunata. Dame un Son ang puta-putangiran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. Ed nalik na nasaray tutuon ang iter na panangaro ed sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro ed sigara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga
Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos and maabig, good morning, dabalang sinansakay. Malapod sayan oras, yung gadalas 9 na kabusan, wadyala, supitalaran yun programa tatang tanagagik. Sa programan may paruntal, nasaray balita, impormasyon, yung nagagawad kaliber-liber, naluyag na Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Sa programa na may paruntal mat, nasaray matuan, liknaay balay. Yadang aranan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Kolop kantabayo, amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Petsa 22 la tatang tanagagik. Dasay bulan na Disyembre, asingger la yung mamatanir sa taon 2025. Kaluran o giplabat la. Christmas la, pinablimiran dumarangel, mantaryakila. Nasaya iteryo, yawat yo, ipangaro dasaray mangkaruling. Yumatsi kami petsa 24 na labi yagay. Talaga ni taryaan mutan. Dan da balay na linggayan. Good morning dasaray kabaluyang kudan. Mamatanir la so taon 2025. Ya napno nasaray kontrobersiya. No nasaray ang kakabaligiran isyo tatang tanagagik. Yaya taon na 2025. Bagawa so midterm election. Kasumpalto ayage. Ayaya eleksyon. Nitanla so ayay agno ayay flood control ya isyo pinablimiran dumarangel. Diyan na uila kumon ya jada isalta na balon taon 2026. Bagong pag-asa, bagong Pilipinas. Nakulong laratay napag ya nakulong. Good morning, dakinan na Councilor Randall Bernal, ditanad balay na linggayan. Ulupan na saray negosyante. Wala may pangkakasakay datatang tanagagik. No jail, no tax. Nanggapoy nakulong, dasayay isyo at impanwaldas na kwartay gobyerno dasaray at flood control projects tatang tanagagik at nununuton damat so aga pambayar na say tax pero sigurado mambayar laray tax
pinablimiran na dumarangal tay papanangnang na saya administrasyon na Presidente Bongbong Marcos. Talagang disigido ya. Ay panangnang ya walay ngipan na sayan na ayan na panpupursige ya nakulong susaray ng kulimbat. Nasaray trillion, billion, million. Tano agaya para not only millions, billions, trillion la tatang tanagagik. So pantutungtungan ni saya no aga na baat. Naupot so kaban na balay pero kaya kwangko at mambayar lara na tax iramay saya kwanda no jail no tax aking kwanyo. O Sabado imbiyahe dala si Sara Diskaya ditan da saya arawe. Engineer Nixon ditan da lapu-lapu. So kulungan to. Na Sara Diskaya tatang tanagagik. Yaya at ibabagan na wala so amay involvement sa tay agawa irana proyekto ditanad sa tanya lugar Davao kanyan ayaman so sengeg na impakakulong sa sikato pinablimiran dumarengal grafan corruption pero aya at siyempre ay patuan to ay aga involved. Walay kaso, dengalay kaso, pero legan niya dedengalan at ditan niya nakulong. Although wala so saya karaw nasaray abogado tumat, ya jamet la at Pasay. Ikulong si Sara Diskaya tatang tanagagik. So wala laya kulong ya. Kontraktor. Kapakasan ni Supara yung sublay ni kasi. Da saya sikato Engineer Nixon. Dakaliraya eh. Ako nala so Sara may pigara iran mo namun. Akulong tatang tanagagik. Ara may big fish nyo iyaro may. Kapigan so pakakulong daay, wala lang akulong. Idol, wala lang akulong. Anyan na jatim at nanangnang so amay talagan na panapupursige na administrasyong Marcos. Natututulan mo nga tatang tanagagik pero walay challenge. Sana yung mga malalaking isda, Mr. President, napangalanan na rin sila baka coming soon. To follow, tatang tanagagik. Importante at nanunungnung susamay panpupursige. Na administrasyon ng Presidente BBM, talagang ipanangnang desigido so gobyerno ya usilan so saraya nagkamal ng limpak-limpak na salapi dasayan flood control project sa tatang tanagagik pero wala may agawa mo akin amay sakay nasasangkot. Si katoy makaantay libro mo at tatang tanagagik na insertion. Hindi pa ngayon malinaw kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Yung si Cabral at tatang tanagagik, to may first name ng Cabral, Catalina. Cabral naplagad bangin dita syudad na Bagyo. Ito kasi mamparagam, bakit may driver to? Walad tambeb, naplag o walang itulag ko anto.
Ibalay at pulis din na imbestigaan na saray kabyangan na otoridad. Pero amanta to, may libro to. At wala so ang itaranton congressman na tatang tanagagik. Oh, walay ang ibilinan to si Ren. So, nangnangan tayo, no, anto'y pansumpalan na saya. Panulay Christmas. In the spirit of Christmas, ceasefire, kwandamot. Ani, panaon na Pasko, pero hindi. Ang ganda pansasamput na taon na 2025, may mga nababalitan tayong mga balita patungkol dito na talagang umuusad. Sino kaya ang susunod after ng mga engineers ng DPWH? Ay sumunod na itong si Diskaya. Sino kaya sa mga nasa gobyerno naman? Yun ang hinihintay na makulong. Yan. Nanagaw mat na Sabado at nalmuan na sa anak to at kwarto to. Ang gapulay bilay. Saya kabkabat ya datin o saya peles ya congressman na saya Antipolo. Ya si Congressman Romeo Acop na 2nd District na Antipolo. Kabat ya si Romeo Acop nanritiro bilang general, Police General at tatang tanagagik. Ya at limubmat at saya politiko. Kabat ya taya may talagan maniimbestiga di tanad Quadcom tatang tanagagik. At saya Kongreso. Matalisiw ya congressman. Walay si Bugto tatang tanagagik. Kaya dasara may wala ninimbisigan di tanad kibangan to may pogo. May confidential fund and Vice President Sara Duterte. Untan mo't may impeachment tatang tanagagik na Vice President. Edad 78 at naandid bilay si Antipolo 2nd District Congressman Romeo Acop. Ikay agaw labatla, balon taon la. Pero kapabigla niray balita, yung paborito mo din na artista, Engineer Nixon, although mas sikat yung kanyang kapatid na nauna ng sumakabilang buhay. Kabap mo ya, Duara Raya, anak nun si Charlie Davao, di ba? Si Ricky Davao. Karoman at Ginawi mo't lada bilay na Diyos siya manamal sa may kuya to ya si Bing Davao. So si kason tayo, so health tayo, tatang tanagagik lalo na ngayon, Pasko, naramay mansilibra na Christmas. Matagilay presyo na lechon. Yung pinunuyan, baka sabi ninyo, panahon tumat, siyempre. Christmas party dya, Christmas party di man. Dakala imbitasyon, limit nyo, so panangan nyo.
Lola Sara tay lechon ako, kolesterol. Kason tayo, so health tayo, tatang tanagagik. Lola da Saray untatakan na kaparak. Medyo delikado. So ay panangan niya maong, di ba? Good morning, da Saray dumarangal tita na da balay na binmalay dita na da kalit. Gaspar family, pabasa may text mo, nanimbanag. Alvin Sandoval na Barangay Pututan. Engineer Larry Melendez, Merry Christmas, sir. Dita na da balay na Kalasya with Lungos, Eco Family. Naray mandedengal ditan, kuwanan na John Cruz. Morning Manaya, thank you. Si Makamasa, Councilor Yutan, balay na Kalasyaw. Councilor Elias Villanueva. Woohoo! Anaratan mo, Councilor, ha? Talagan no trabaho sa pantutungtungan tan serbisyo numero 1. Councilor Elias Villanueva. Aray tagadtan da Barangay Jimenez da Mapandan tan Barangay Coral. Si Bayaw, tagadtan da Barangay Coral da Mapandan, Pangasinan. Good morning. Palar kimut ditan tatalagan na walan kayo na mayor ya talagang nununutun to so para da progreso na balay na Mapandan. Kanyan na aray wala da broad. At todo suporta so liderato. And then Mayor Carl Christian Vega. Itana da balay na Mapandan, Pangasinan. Bentesingko minutos kasumpalan na alas 8 at kabuasan. Laya babasan ti ay in text na sa may kanayon titan at Barangay Pangapisan Norte. Ibiripay tiya at kinan Kapitan Jojo Biray. Insan, good morning. Kapitan Jojo Biray na Barangay Pangapisan Norte na mayroon daw peryahan sa inyong barangay, Kapitan. Totoo ba to? Kasi makbaw tay pabingo ya balbalag so premyo. Ano bang mayroon sa Barangay Pangapisan Norte? Malayo pa naman yung kanilang piyesta. May peryahan daw dyan, Barangay Kapitan Jojo Perez. Hindi Jojo Perez, Jojo Biray. Naalala ko yung dating kaibigan ko. Kapitan Jojo Biray, totoo ba to? Sige, verify natin, sa nagbigay ng impormasyon dito. Bakit may peryahan dyan sa Barangay Pangapisan Norte? Anong mayroon? Ang alam ko kasi pagka piyesta-piyesta, di ba? Ay may mga peryahan. Piyesta ng barangay, mga ganon. May peryahan. Pero anong mayroon dyan, Barangay Kapitan? Insan, tinex lang naman ito, verify natin kung mayroon. ...2026 sa tatang tanagagik manasinggarla... ...uila kumon niya naipasa magmaloy nagnapyaloy... ...saraya pigaray ran House Bill... ...pimasala sa committee level... ...yaya at ...anayari na makapangiter na nagnap...
ay development at saray nandurumaran concern na tatang tanagagik. Ingasatay patas ya sweldo di tanad NCR tanamin niya rehiyon at say bansa tayon Pilipinas gabay kutan. Kakinira na ipapasan na House Bill at tatang tanagagik at ayaso abayag metla ay pitamitam piyugagap nasaray barangay officials abayag layay at tutungtungan. Anggad natan nagninipasan tuya Magna Carta for the barangay sa tatang tanagagik. May mangiter na may sweldo mo, naliwalabat yung honorarium. Nasaray barangay officials. Untan mo't, saratay amin, yaman sisirbi at barangay at tatang tanagagik. Marakupyaya kanunutan. Singbatan tiraya kasumpalan na pigaran makanan paymano malalapud saray manangantabay. Magano labat? Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE
88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Okay, tuloy-tuloy tayo tatang tanagagik kada programa na Likna ay Balay. Kalob kantabay ni amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Arumniran na impormasyon na balita. Panamaglay na saya na programa. May text tayo, basan tini. Good morning, Dasaray Dumarangal di tanad Barangay Baritao. Balay na Manawag, Pangasinan. Kumusta kila namin ditan? Eray Dumarangal ditan. Di tanad Salumagi Sur. Balay na Bugalyon. Di tanad Barangay Bulo. Labrador, Pangasinan, kumusta kilatan? Kumusta lamay plano datan? Ya palagay na nuclear power plant. O di ba wala lay posisyon na simbahan na Katoliko satan ya upusan datan. So pangilatnag na nuclear power plant ditan say balay na balay yun Bugalyon. Good morning si classmate Mirna Soriano Silan ditanad Canada. Merry Christmas classmate. Tuatan sir wadyara barangay iray periaan natan linggayan. Kinoy, tapis tayo linggayan, di tan kumunod plaza. Kinoy, abulo yan na Manulay, Chief of Police, LGU o anto. Supay mga abuloy nasaray perya-peryahan barabarangays. Ang kapumat, so antak arawin ni piyesta dita pangapisan norte, di ba? Marso ni. Abril. Kimbalit ay. Wala kunoy kapitan na Jojo Biray. Na insan, barangay pangapisan norte. Wala kunoy peryaan ditan. Say Chief of Police na bali na linggayan akinoy. Agyon tata niya wala ray perya-peryahan. Dasaray barabarangays. Aksyonan nyo mat. Tani nai-issue kayo saratay peryahan. Wala may issue kinan provincial director. Ay ito naman nilinaw na rin niya. Ano ba yan? Ay Socialist Triangle. Ang alam ko pag sa bayan, pag piyesta ng isang bayan, may mga peryahan. Ba't nasa barabarangay na? Sige, ipalap tiraya ya issue. Ya ipapasabiyo. Tada kasi tagat tanang kada bali na linggien. Kanyan da guro ititiks daraya ay. Ibale, tani alagaryulaya ay, aray barabarangay. No maminsan, agtimot na para, wala ray untaniran piryan at barangay, atan may kwandamot, pangi palisa na pundo, makatulong at selebrasyon na barangay fiesta. Kanya no wala ramay barangay mampiesta at mansurs out met irana pundo sakitan superyahan.
Pero dyan sa Barangay Pangapisan Norte, Abril pa yung pista, di ba, Kapitan? Yung ano, yung may... okay. Okay, verify pa natin. Itong nagsusumbong ni, grabe mo lang, palakapak maletics mo aro. Ganayari, iriraya, itani, aligasyon mo't laya ay. Alright. Merap ya patuan. Bali, alagar yung layay. So, may pasada na sa kaya alay. House bill. Oh, ya pan pamasukder, pamaulat. Nasayay Magna Carta para barangays. Marakip ya. Ano aya at natultuloy pero abayag laya. Aya kanunutan da. At ang gadnatan at ang gapuni. Pero sa good news at least babangunan dalamot. Ayan na bill at atang tanagagik. Tamarakip ya. Ano na ipasayag? Usilan dalamot siguro. Engineer Nixon. Dakil sumang kandidato. Ya barangay kapitan. Anggan barangay kagawad. Ni honor yung labatla at aray mangkakandidato. Laulad sa aramay plemiran lugar. Aramay first class municipalities. Ang kabalagiran barangay. Ang kabalag sa honorarium. Ay gastusan damat. So satay ibatik da. At bilang opisyal na barangay. Lalo la no natultuloy ay so Magna Carta para da barangay tateng tanagagik. Ya wala so magmaliw ya fix ya sweldo na saray barangay officials. Agaman saray yakin barangay tanod BHW magmaliw mutlaran na permanente da barangay ay kingkila. Empleyado kila na gobyerno. Marakap na empleyado lang na gobyerno ta singo niya ay happy ray empleyado na gobyerno ta wala tay nawat daya anti tawag der saman performance bonus para sa ray empleyado na gobyerno ay at balag at atang tanagagi kada say panahon na Christmas. Ipaluroy mo katay natultuloy pangiter na sweldo at say kabyangan na barangay officials. Depende at class na munisipalidad yun. Di the best. Tasay sweldo na kagawad at nupigaray sweldo na councilor at balay. Pigaralan natin na. Dakil lang balay, walay man suisil dolay 100,000 sa kay bulan. 90,000 no jad kagawad demanda estimate naman so pangi kwintaan less 20%. Kala mo labat na 20% may sweldo na councilor sweldo lang na barangay kagawad di the best. Kanya no silan dalamot Engineer Nixon nanto ay man kandidato. By the way, singsinger la so barangay elections. Aya at no November first week na November at 2026. No na isambut daya ay so Magna Carta para barangay. Di usilan da pero no siyak sa tuputandad saya Engineer Nixon. Gabay kuya. Kasi kaska tungtung ito para sa aramay talagang mantratrabaho para barangay. Anti kwenta tuto honorarium ay. Ayawatan nasaray barangay official ay. Anta si karaso sangkadungo, sangkadago. Kekerawan na tulong nasaratay tutuod barangay. Hanap ka pa na sa may manunaan dan na singgaran no walay problema. Adi may barangay officials tatang tanagagik si Kapitanda
si kagawad da, ya manasa kupod sityo da. O, nakartumay, kakaramput mo tayo, honorarium da ay. O, saray barangay tanod, man-duty ra san labi. O, walay duty na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. O, walay duty da, tatang tanagagik. O, no walay honorarium da, siguro, walay kulang niya, 1,000. Nolan sara may medyo ang kalagsupundo da. Ya sweldo na saray tanod. O no na sumpal di no na ipasaya sumag na karta para barangay wala lay fix met ya sweldo da. Singamet lara pulis. Aya walay kinne may agiiradtan na permanentitan. Aliwan no nan salat si kapitan. Asalatay kapitan, asalatan mo't iray BHW, asalatan mo't iray tanod. Siyempre, sa ilaan damot, may angibad sa isikara. Ganyan na dakal, so may positibo. Ay nagamura na dasayay pangipasa na magna karta para barangay. Okay? Siguro, sara may mahilig at mathematics. Aramay mangkwinta, agi balag lamat, iya pundutan ay. Ibanan, nasa gobyerno. Sarasarag na gobyerno ta, natateng tanagagik. Basta labat la, nauusar yaduga, supundo tayo. Unitan la ay, agkilamang kalaw, billion of pesos so ako limbat, natateng tanagagik. Sige pa. Nasarayay matataka gobyerno balasuba sa syudad datatang tanagagik itan la yung papawayla o di usaran la dasay marakapya panggastusan niya at sa epekto to pansumpalan to maong niya panagsirbi dasay sikat tayo di ba? Sarsaragtitan. Atay pundo yung usaran niya pamasweldo at saray barangay officials, mayroon po yan. Yan na, pangasit tayo, dasal tayo, arayan kanunutan. Saray ay pinairong tirad ta niya managpanday na loy. At magmaliw may matalunggaring at ating tanagagik. Morning, Sara may dumaranggal tita next barangay kapitan Lantirado na barangay Manibog. Good morning, sir. Si ex-barangay Kapitan Dan Paragas na barangay Baay. Ninggayan. O nagik, ako binit lengaran mo. Yung bibi lengaran ko. Kanto. Siguro, dakil so natatalo. Ada si Mr. mo. Anto, BAN Antics eh. Alright. Hi, good morning. Dasara may dumarangel tijaya da sa syudad na Dagupan di tanad bunuan. Kumusta kilad tan? Tanad Sabangan. Sityo Sabangan, barangay Bunuan, Sabangan. Wala mo di man kina. Linggayan, Sabangan. Good morning. Saya napag yan akulong sir, aramay politiko, tano kontraktor, ag tumat gawaan na ang gapoy basbas na politiko, di ba? Hindi bali, taga po nila ba't ya ay? Talaran naman mula, Roger. Haha.
Tani ginapo andala. Ha? Wamanla ed lapu-lapu. Araway, so ang ikulungan dad sa isikaton to si Sara Diskaya. Ang gapoy amay antitawag dadya ay special trato. Wala, normal lang. Na parang PDL na ikukulong dyan sa kulungan sa lapu-lapu. Walang special treatment. Sa nagkasala ka sa batas, may mugshot. Ikukulong ka. Ayaw mo makulong. Kung may piyansa, magpiyansa ka. Ganun lang po yun. Kaya ay sosilis naman trubak ka bilay tumat. Ay talagang talagang timba-timba ya kwarta. Hindi lang tabo-tabo. Pinablimira na dumarengel. Aking nagawaan tuman, ya bukur to. Sige pa. Akin na wala lamay imbaga tunununaan niya. Ano aliwan siya? Di terdad arom kung tumat. Si katulante, so akong takda. Ay, unya. Di ba? Kanyan numan salita lang talaga, tanan salita mutla, sigderan to rate salita to, ay pangituro, dasara tay kakumplot. Allegedly, wala may kakumplot ya binitla to, pero yun ang hinihintay ng madlang people. Yung big fish, tatang tanagagi. Kaya apurado. Tumbok Lara siguro, ya nakulong. Paskula, Idol RJ. Walay pa-Christmas mood siya. Wala. Kaya nga po Panaon na Christmas, kanyan walay nasusulukan yung tanay, rate kaabayo, linggis yumot ira. Kapyan jaduntan at mas dakil ya blessings, unsabid say si kayo. Nga may kabat ko, Engineer Nixon, mampapila, kada Christmas. Pila, insan meter, 50. Dakalawang pila mo, pero piyan ka makapidwa, tatakan tukad 5. Walay oras. Alas 8 na kabosan, Lucas Antolay Gate to, umpila laray kabandaan. Hanggang siyak mo, di man likatak mo, yung mangiter. Walay nasusulukan, di ba? May ingungot lara natan ta, asabila sukarma, di ba, boss Idol RJ Kunto, Arnold po, yes. Kasi yung mga gawaing masamaan, mayroon at mayroong hangganan yan. Sisingaw at sisingaw. Mabubuking at mabubuking. Mutan neyamot no kwarta ya inala garapalan nakaw. Yung lamay mambibila ya walay peace of mind, di ba, Engineer Nixon? May nunugip ka tanggap po nununuton mong problema. Mabuti na yung ganun. Morning, Dasaray, taga Barangay Kabalitian, Sual, Pangasinan. Good morning. Gakad family, Jimenez family, Obra family. Diyan sa Kabalitian Island, Sual, Pangasinan. Dumalagundong na serbisyo galing kay Mayor Dung Kalugay. Yan.
Karo manira na impormasyon na balita at panamaglay na saya na programa likna ay balay. Walay agabayuran ni pasabiran impormasyon balita. Tiksulabat at panamaglay na text line tayo. 0945-183-4352. And so, personal number tayo, 0945-183-4352. Karatan so abrasaan basta walang personalan, trabaho lang. Hoy, Merry Christmas daw sa atin, kapaborito Joseph. May nanging Christmas sa atin. O, sige. Sabihin ko pag nandito na si kapaborito Joseph, sasabihin ko itong text mo. Oh. Hello, nasa ating linya si kapaborito Joseph Dennis Muarez, pero may 8 minuto pa na natitira. Paring Dennis, go ahead. Okay, thank you very much kapaborito RJ. Nandito tayo sa may pinagpalang bayan ng Manawag at katapos lang ng turnover itong shuttle service ng LGU Manawag. Uy. Ating alamin kay Mayor Ming kung saan galing yung pondo at siyempre para sa mga local government units itong vehicle ito. Good morning, Mayor. Good morning, kapaborito Dennis, Errol, RJ, and Joseph. So, good morning. Pasko na po dito at meron kaming last na blessing galing po kay Lord. At of course, sa pagtutulungan out of local funds ay lumabas na po yung ating service vehicle, shuttle service para po sa ating mga mamamayan ng Manawagenyo, isa pong brand new Toyota Coaster. So ito po isang pangarap na matagal na gusto po namin na especially mga department heads, mga school heads, ay kung may gagamitin sila na sa kanilang mga opisyal na mga lakad para po sa ating bayan ng Manawag. So importante po ang mobility. At siniguro po natin na lahat na ng department ngayon at of course ito na naman itong ating service vehicle, ating garbage, ating mga heavy equipments ay out of local funds ating pong pinagsumikapan para magkaroon po ng gamit ang ating pong bayan at the same time isa po na gagamitin din ng mga Manawagenyo sa kabayan. So lahat ng mga LGU official ay pwedeng gumamit dito, Amir? Yes, basta official functions lang, official trip lang at iwalalatag natin yung rules ng paggamit at syempre may nakatalaga rin na official driver po nito para po maalagaan din at talaga yung maintenance ay maayos. Sir, pangilang service vehicle na po ngayong taon itong coaster natin? Pang-8, pang-7. Maliban dyan yung mga heavy equipment natin pong pinagsumikapan din. So, kaya pala ng Manawag na kahit pa paano may mga magamit na sasakyan para po sa bayan. If you can recall, may 2 bus na rin po kami at yung mga high ace naman ay gamit din na kami 2 high ace din. At ngayon yung mga light ace na Toyota, halos lahat po ng departments meron na. Ang huling lalabas pang isa pala will be for the BFP naman para sa kanilang pag-responde dahil ayaw na po ng BFP na nakasabit yung ating mga firefighters. Dapat meron silang service vehicle din. Pwera pa yung mga barangay, sir, na Pwera pa po yung mga barangay. Lahat po sila halos, meron na, may nakadalawa na nga para po sa mga nilang pangailangan din. So everything is, kumbaga may gamit at lahat po sila ay may masasakyan kung kinakailangan, especially pag meron pong emergency. Sir, anong nakarang mga araw meron yatang tino-over din sa PNP? Yun, tama yung recipient po kami out of that 6 na LGUs, Manawag po ang isa. Meron kaming bagong PNP patrol vehicle, Innova, at nandito na rin ginagamit. Yun yung isang tinuturo ko na mga light ace na mga bago din sa gilid. So again, Merry Christmas mula dito sa pinagpalang bayan ng Manawag. Kami po bumabati. Ito po si Mayor Doc Ming. Kami po bumabati ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon Pangasinan mula dito po sa pinagpalang bayan ng Manawag. Mabuhay po kayo.
RJ, may katanong ka, kapaborito RJ. Yes, siguro yung kumustahin ko lang yung mga empleyado natin dyan sa Manawag, Mayor, natanggap na ba nila yung mga performance bonus, mga ganon na Mayor? Mayroon paglalabas bukas, kapaborito RJ, yung grocery gift check ng ating Uy. lahat ng empleyado, Mhm. worth 3,500. Natanggap na nila yung kanilang gratuity, Oo. kasama yung SRI, at ilalabas din po namin dahil dito po sa Bayan ng Manawag, meron din po kaming parallel program ng amelioration benefit Mhm. ng DHW, BNS, BSPO, BAUSI. Wow. Kasama rin po yung ating mga barangay tanods. Yan, bukas po or Wednesday morning, i-release po natin yan para sa kanilang konting pamasko para po sa in 2 days, 3 days time, Pasko na nga talaga. Wow. So walang magsasabing sana all sa mga empleyado, lahat Talagang sana all, nagkatotoo all talaga lahat. Wala pong tinabi, wala pong pinaginawanan. Lahat po sila ay mayroong grocery gift check na 3,500 para po sa kanilang, para sa pamilya na gamitin. No? Okay, thank you, Mayor. Go ahead. Thank you. At pag nakapasyal ka dito, tawagan nyo ko. Alam ko, mayroon pa tayong kwan. Ayusin natin yung mata nyo. Yes, sir. Thank you. Okay, salamat. Magandang umaga at mabuhay po ang ating pinagpalang bayan ng Manawag at probinsya ng Pangasinan. Salamat. So yun, ang ating panayam kay Mayor Jeremy Ming Rosario ng bayan ng Manawag, Pangasinan. So mula dito sa pinagpalang bayan ng Manawag, kasama ko si kapaborito Errol Horado. Ako pa naman si Dennis Juarez. Back to you, kasamang RJ. Yes, tanpor kapaborito Dennis Muhares at kapaborito Errol Horado. Yan, pakikipagpanayam kay Mayor Ming Rosario na talagang all, hindi sana all lahat ng empleyado dyan sa munisipyo ay natanggap na nila yung dapat nilang matanggap at mayroon pa. Paborito Nexon mayroon pa. Yung grocery package na ibibigay 3,500 ba? Lahat mayroon. Kaya siguro sa ibang bayan sana all. Okay, wala na tayong sapat na oras sa ating palatuntunang likna ay balay. Yadangaranan na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Kaya sumakter yun amigo RJ Biray Jimenez at your service always. Masantos tan maabig yakabasan da balang sinansakay. Kalabat da DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito